नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोंकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. मिझोरामची राजधानी पयलेच खेपे रेल्वे जाळ्याक जोडली. प्रधानमंत्र्यांची हस्तुकी भैरबी सैरांग मार्गाचे जाले उक्तावण. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यांच्या भोंवडेर. मिझोरामात उदरगत प्रकल्पा खातीर बसयलो बुन्यादी फातर. पर्यावरण राखून उदरगती गोय बांदील. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. पुलिसांचे तंदुरुस्ती खातीर गोय पुलीस योस्का ॲप लायले चालीक. विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यावळीत केंद्रीय युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडविया जाले वांटेकार. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयच्यान 5 राज्यांच्या 3 दिसांच्या भोंवडेर आसात. आयज प्रधानमंत्र्यांनी आयजोल मिझोरामात 9,000 कोटी परस अधिक रुपयांच्या वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो शुभारंभ केलो. रेल्वे, रस्तो, उर्जा, खेळा मळावेल्या प्रकल्पांचो हातूंत आस्पाव आसा. प्रधानमंत्र्यांनी भैरबी सैरांग ह्या नव्या रेल्वे मार्गाचें उक्तावण करून मिझोरामाचे राजधानीक पयलेच खेपे भारतीय रेल्वे नेटवर्का कडेन जोडले. प्रधानमंत्र्यांनी कांय रस्तो प्रकल्पांचे बुन्यादी फातर लेगीत बसयले. वोट बँक करपी राजनीतिक दलांचेर टिका करत प्रधानमंत्र्यांनी म्हळें की त्या वृत्तीक लागून मिझोरामा सयत पूर्वोत्तराक लुकसाण भोगचें पडलां. Some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. जीएसटीच्या फुडल्या सुधारणांक लागून भारतीय कुटुंबांची जीण अधिक सोपी जातली अशें प्रधानमंत्री उलयले. Recently, next generation GST reforms have been announced. This means lower taxes on many products, making life easier for families. Before 2014, even daily essential like toothpaste, soap, and oil were taxed at 27%. Today, only 5% GST is applicable. During Congress rule, medicines, test kits, and insurance policies were heavily taxed. That is why healthcare was expensive and insurance was out of reach for ordinary families. But today, all these have become affordable. The new GST rates will also make medicines for serious diseases like cancer more inexpensive.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या विजनाक लागून मिझोरामात रेल्वे लायनीचो शुभारंभ झाला, जाका लागून पूर्वोत्तरा खातीर नव्या युगाची सुरवात आसा अशें रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगले. All of you collected here in thousands to this great historic day. The Bhairavi-Sarang railway line was a very challenging project. It includes 45 tunnels and 55 major bridges. This line will now connect Mizoram with Guwahati, Kolkata and Delhi and many other destinations. The railway connectivity will help the entire country experience this beautiful natural beauty of Mizoram. And we are also starting cargo operations within this week. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिसांच्या 5 राज्यांच्या भोंवडे अंतर्गत आयज मिझोरामांतल्यान मणिपुरात पावले. प्रधानमंत्र्यांनी चुराचांदपूर हांगा 7,300 कोटी रुपया परस अधिक खर्चाच्या 19 वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांचो बुनियादी फातर बसयलो, तशेंच उक्तावण केले. हातूंत मणिपुरांतले रस्ते, निचरो आनी मालमत्ता वेवस्थापनात सुदारणा, राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प, माहिती तंत्रज्ञान उदरगत प्रकल्प आनी काम करपी बायलां खातीर वसती घर बांदप ह्या प्रकल्पांचो आस्पाव आसा. मणिपुराच्या सगळ्या संघटनांनी आपली सपनां साकार करपा खातीर आनी भुरग्यांचो फुडार सुरक्षीत दवरपा खातीर शांततायेचो मार्ग आपणावचो अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी हे वेळार उलो मारलो. और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है. सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके. साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुरा उपरांत आसामात पावतात. प्रधानमंत्री गुवाहाटीत भारतरत्न डॉ. भूपेंद्र हजारिका हांच्या जन्मशताब्दी सुवाळ्यात वांटेकार जातात. प्रधानमंत्री ह्या भेटे वेळार आसामाक वेगवेगळ्या उदरगतीच्या प्रकल्पांची भेट दितले. खबरापत्रात घेऊया एक लहानसोच विसव. देखिए, अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे डीडी नेशनल पर. हम ला रहे हैं श्री अन्न की रेसिपीज, स्वादिष्ट, चटपटी और हेल्दी. हजारों सालों का विजडम आज के स्टाइल में. देखिए फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न ओनली ऑन दूरदर्शन. ईट राइट इंडिया. फ्लेवर्स ऑफ श्री अन्न, सेहत और स्वाद के संग हर रविवार रात 10:30 बजे, पुनः प्रसारण सोमवार सुबह 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो.
मार्मुगोवा पोर्ट ऑथॉरिटी आणि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ लाईट हाऊसेस अँड लाईट संकल्पनान आयोजित केल्ल्या भारत सागरी सप्तक 2025 परिषदेक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी संबोधित केले। हे वेळार उद्योग आणि पंचायत मंत्री मोविन गुदिनो, राज्यसभेचे खासदार सदानंद तानावडे आणि हेर अधिकारी मानेसह हाजीर आशिल्ले। पर्यावरण राखून उदरगत करपाक गोय बांदील आसा अशें हे वेळार उलयतना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगले। Goa is entering the new chapter with the resumption of iron ore mining. The first 12 leases have already been auctioned under the reformed regime. We expected the operations to begin within this financial year, with dispatch of starting as early as January 2026. This will bring job and opportunities for the thousands of Goan families. A revival the bulk of cargo from the Marmugoa port, the growth in logistic, transport and related industries. Mining will move forward with the strict environment safeguard, real-time monitoring and modern practices. For our ports, especially the Marmugoa, this will mean the revival of the bulk cargo volumes with efficiency and sustainability. नव्या फौजदारी कायद्याविशीं प्रशिक्षण दिवपाक आयोजित केल्ल्या कार्यशाळेच्या समारोप सुवाळ्याक मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हाजेरी लावन कार्यशाळेत वांटेकार जाल्ल्यांक संबोधित केले। गोय पुलीस, वकील आणि फॉरेन्सिक विभागातले 65 अधिकारी ह्या कार्यशाळेत वांटेकार जाल्ले। जे नीव 3 भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा आणि भारतीय अधिनियम हे 3 लॉज जे कोलोनियल रुलापासून 150 वर्सांपासून आम्ही कॅरी फॉरवर्ड केल्ले ते चेंजीस करता आसतना हातूंतल्यान क्रिमिनल खंय सुटपाक जायना आणि विक्टिमाक कशाच पद्दतीचो त्रास जावपाक जायना। ताच्या खातीर बाय यूज ऑफ द इनोवेशन, बाय यूज ऑफ द टेक्नॉलॉजी, बाय यूज ऑफ एविडन्सीस हातूंतल्यान आमी सगळे जाण म्हणजे प्रोसिक्युटर्स आसतले किंवा पुलीस फोर्स आसतले किंवा सायंटिफीक लॅब अँड बाकीचे सगळे आसतले हे कोऑर्डिनेशन आसप गरजेचें आसा आणि तेच कोऑर्डिनेशन करपा खातीर ज्याची मास्टर ट्रेनरांची जाल्या हांव तुमचे सगळ्यांच्या पयलीं कॉंग्रॅच्युलेट करता and you will pass on this master training program to your lower officers. You will take the responsibility of training of others. ताज्या खातीर ही तुमची स्वताची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा। मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार गोय पुलीस योस्का हे ॲप सुरू केले। पुलिसांच्या तंदुरुस्ती खातीर हे ॲप सुरू केला। ह्या प्रशिक्षणाचो दरेका प्रशिक्षणार्थीक बरो लाव जातलो अशें मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार सांगले। The fitness app, which is the MOU signed between the Goa Police and Yoshaka, fitness is more important. आणि फिटनेसाचेर भर दिता आसतना गोवा पुलिसान टायम टू टायम मॅरेथॉन्स ऑर्गनायज केल्ले आसा, स्पेशली फॉर द नार्कोटीक पर्पज, स्पेशली फॉर द रन इन अदर पर्पज ऑल्सो। आणि तीच फिटनेस कायम मेंटेन दवरपा खातीर, कारण जो पर्यंत नो डाऊट म्हणजे आपल्या प्रोफेशना खातीर फिट आसप ही गरजेचेच आसा, बट फॉर द पर्सनलायज ऑल्सो द फिटनेस इज मोर इम्पॉर्टंट। ताच्या खातीर तुमची फिटनेस जी आसा ही तुम्ही योशाका ह्या ॲप बरोबर जी सायन केल्या तुम्ही सातत्यात इट विल पास ऑन टू ऑल द पुलीस आणि 100% फिटनेस उरपा खातीर तुम्ही हाजोय बी ह्या एमओईचो खूप बऱ्या प्रमाणात उपयोग करतले। पीडितांचो त्रास उणो जावपा सयत गुन्यांवकार सुटपाक जायना जाल्यार पुलीस, वकील आणि हेर संबंधितां मदीं समन्वय गरजेचो अशें हे वेळार मुखेलमंत्र्यांनी सांगले। द प्रोसिक्युशन ट्रेनिंग as continuously they are also doing this separately training for the new criminal laws आणि combined training तर तुमची जावप ही खूप गरजेची आशिल्ली, कारण बरेचशे फावटी म्हणजे there is so many faults from म्हणजे पुलिसाचेर घालता, एकदा पुलीस प्रोसिक्युटराचेर घालता, ताच्या खातीर वन प्लॅटफॉर्माचेर ट्रेनिंग जावप गरजेची आशिल्ली। ती जाल्या उपरांत खंयसरूच म्हाका दिसता क्रिमिनल्स हातूंतल्यान सुटचो ना, हाजी सगळे जाण आमी काळजी घेतले। हे वेळार राज्याचे डीजीपी आलोक कुमार हांणी उलोवप केले। न्यू क्रिमिनल लॉज एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम भारत की न्याय व्यवस्था में है। 160 साल से भी ज्यादा ब्रिटिश राज के क्रिमिनल लॉज थे, उनको न्यू क्रिमिनल लॉज के द्वारा रिप्लेस किया गया है, जिसमें
महत्वपूर्ण चीजें बेसिकली ये है कि ये विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच लेकर के कानून आया है। इसके अलावा समय सीमा निर्धारित की गई है जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स है उनके लिए। टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसिस है क्रिमिनल लॉज के अंदर, और फॉरेंसिक जो एविडेंस है उसके कलेक्शन के ऊपर भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस है। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को आगे आने वाले वक्त के लिए तैयार करने वाली चीजें हैं और बहुत ही दूरगामी इनके प्रभाव होंगे। सर, जैसा हम लोगों ने पाया है पिछले एक साल में गोवा पुलिस ने जितने भी ब्लू क्रिमिनल लॉ के अंदर में केसेस चार्जशीट और प्रोसिक्यूट किए हैं उसमें हमारा कन्विक्शन रेट 81% से भी ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाढदिवसा निमतान 21 सप्टेंबराक देशभरात वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित केल्यात। ताचो वांटो म्हूण गोंयांतूय भाजप युवा मोर्चा वतीन नमो युवा रन मॅरेथॉन सर्तीचें आयोजन केलां। नशामुक्त भारत संकल्पनेचेर ही सर्त आदारीत आसतली। भाजप युवा मोर्चाचे अध्यक्ष समीर मांजरेकार हांणी ही म्हायती दिली। पणजेंत आयोजीत पत्रकार परिशदेंत ते उलयताले। ह्या वेळार किरण नायक आनी करिना शिरोडकर हाजीर आशिल्लीं। 17 सप्टेंबराच्या आमच्या देशाचो प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांचो वाडदिवस आसा आणि ह्या वाडदिवसाच्या निमतान देशभरात वेगवेगळे प्रोग्राम आमच्या भारतीय जनता पार्टीतर्फे आयोजित केलेले आसा। त्याचोच एक भाग म्हणून युवा मोर्चान नमो युवा रन अशी एक मॅरेथॉन आयोजित केलेली आसा आणि ही जी मॅरेथॉन आसा ती बिचोले कॉन्स्टिट्युएन्सीचो जो वाळवे पेंट सर्कल आसा तो न्यू बायपास रोड जाल्लो आसा त्या जाग्याचेर जावपाची आसा आणि ही मॅरेथॉन आसा ती त्या जाग्या वचून सुरू जावन आपटील जो बिचोलेचो कदंबा बस स्टँड आसा थंयसून रिटर्न येतली असो हो डिस्टन्स आसा तो 5 किलोमीटरचो डिस्टन्स आसा आणि त्या जाग्यार ही मॅरेथॉन ऑर्गनायज जातली आणि ही ऑर्गनायज ही जी मॅरेथॉन आसा ती पूर्ण देशभरात 75 जाग्याचेर जावपाची आसा। 21 सप्टेंबराक जावपी ह्या सर्तीत सर्तक 5 किलोमीटर अंतर धांवतले। 5 ते 17 वर्सां, 18 ते 25 वर्सां, 24 ते 60 वर्सां, 60 वर्सां वयलो पिराय गट आणि खासा क्षमतायेची भुरगीं अशा 5 गटात ही सर्त जातली अशी माहिती मांद्रेकार हांणी दिली। 5 वरांचेर हेचो रिपोर्टिंग आसा। जे पेन सर्कल आसा त्या पेन सर्कलाकडे 5 वरांचेर आमी रिपोर्टिंग दिलेलो सकाळच्या 21 तारखेर हो इव्हेंट आसा आणि 21 तारखेर सकाळी 5 वरांचेर रिपोर्टिंग टाइम आसा आणि इव्हेंट आसा तो 5:45 एक्झॅक्ट टायमाक स्टार्ट जातलो आणि ह्या इव्हेंटाक आमचे गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतजी उपस्थित आसतले, तसेच आमचे भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश अध्यक्ष रामू नाईकजी आसतले, आमचे बाकीचे सगळे मंत्री आसतले, आमदार आसतले, आमचे सगळे कार्यकर्ते आसतले, हे सगळे जण ह्या इव्हेंटाक पार्टिसिपेट जातले। हे जो इव्हेंट आसा तो 5 किलोमीटरचो आसतलो आणि हितून 5 कॅटेगरी आसतल्यो। पहिली कॅटेगरी आसा ती 5 इयर्स टू 17 इयर्स आणि ह्याच्या खातीर जे प्राइज मनी आसा ते फर्स्ट प्राइज आसा ते 5000 आसा, सेकंड प्राइज आसा ते 3000 आसा, थर्ड प्राइज आसा ते 2000 आसा। पंजाबाच्या हुवार पिडितांक गरजेची मजत पावयल्ल्या खातीर वास्को आणि फोंड्यांतल्या सीख समाजान मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे उपकार मानले। मुखेलमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानार सीख समाजाच्या प्रतिनिधींनी मुखेलमंत्र्यांची भेट घेतली। हे वेळार वास्कोचे आमदार दाजी साळकर हेवूय हाजीर आशिल्ले। घेवया खबरापत्रात आनीक एक ल्हानसोच विसव। की रॉकस्टार, देखो इसकी परवरिश, चोर बन गई है तुम्हारी बेटी और ये सब तुम्हारी वजह से है। आई एम सो सॉरी डैड, पर आप मॉम की ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। बेटा, बेइज्जती उसकी होती है जिसकी कोई इज्जत हो। ऐसा सर झुकाऊंगी उस माही का कि अपनी लाइफ में कभी उठा नहीं पाएगी। हिमाचल से ओलंपिक तक का सफर सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9:30 बजे डीडी नेशनल पर। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आपको माफी तब मिलेगी जब आप किरण को अपनी बेटी मानेंगे। ये ओरिगेमी एक आर्ट फॉर्म है। इस पेपर की मदद से हम एक ऐसा स्ट्रक्चरल कॉन्सेप्ट डिजाइन कर सकते हैं जो कॉम्पैक्ट हो, फोल्डेबल हो
और वजन में भी हल्का हो। हम ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं। ये तुम्हारे स्कूल का आर्ट प्रोजेक्ट नहीं है जो तुम ये पेपर का खिलौना लेकर आई हो। व्हाट इज दिस? सुचित्रा जी, एक अच्छे साइंटिस्ट में बोलने से ज्यादा सुनने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए। हो सकता है कि किरण कुछ ऐसा समझाने आई हो जिसमें कोई लॉजिक हो। ड्यूरेबिलिटी को बिना कम किए सरफेस एरिया बढ़ाने की बात कर रही हो तो। जहां चांद रहता है सीजन 2 सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे डीडी नेशनल पर। विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन। भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा हांणी बिहारात आयोजित मिडिया कॉन्क्लेवात वांटो घेतलो। आरजेडी आणि काँग्रेस पक्षाचेर टिका करतना तांणी हे वेळार म्हळें की बिहारात ह्या पक्षांक लागून कसलीच उदरगतीची कामां जावंक पावली ना। एक जंगल राज और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद, इसने बिहार को ग्रसित कर दिया। जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया। नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। अगर मैं लालू यादव की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका स्टेटमेंट क्या था? रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास, रोड नहीं है तो पुलिस के बगैर हो तो ठीक हो। प्रधानमंत्री मोदी जी की पूज्य माता जी जो देवलोक में है, जिन्होंने 100 साल में अंतिम सांस ली, उनके बारे में इस तरीके के अपशब्द उनके मंच से बोला जाना और बोले जाने के बाद आज दिन तक उस नेतृत्व के द्वारा इस पर कहीं भी कोई रिग्रेट ना आना, ये इनके कैरेक्टर को बताता है कि नहीं बताता है? और कल जो कांग्रेस का वीडियो आया है वो इस बात का प्रमाण है कि ये आपकी सोच थी। इस तरीके की गंदी सोच आप रखने वाले आज भी आप राजनीति में इस तरीके से आगे बढ़ने का प्रयास करें। भारत आणि युरोपियन संघ संतुलित आणि परस्पर फायदेशीर मुक्त वेपार कबलाती खातीर बांदिल आसात अशें केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्देग मंत्री पीयूष गोयल हांणी म्हळां। हाका लागून भारत आणि युरोपियन संघाच्यो वेवसायाच्यो संदी वाडटल्यो अशें तांणी म्हळें। भारत युरोपियन संघ मुक्त वेपार कबलाती वेल्या जोड मंत्री पावण्यावेल्या वेवसाय परिसंवादात ते नवी दिल्लीत उलयताले। India's partnership with Europe is built on shared values and shared vision for a better world. So really this partnership with Europe is not only about us. We will actually be setting a role model for the geopolitics of the world. We'll actually be creating opportunities for many other parts of the world. I've said it on earlier occasions. A lot of things that you have in Europe, particularly technology and innovation, which you are not able to reach to the whole world because of your high costs, labor, operational costs. Whereas if you were to work together with India, you could actually capture world market. विकसित भारताचे युवा फुडारी हे युवा नेतृत्वाच्या लोकशाहीचे उदाहरण आसा जे परिणामांचेर विश्वास दवरतात अशें केंद्रीय युवा आनी वेव्हार खेळां मंत्री मनसुख मांडविया हांणी सांगलें। दिल्लीत विकसित भारत यंग लिडर्स डायलॉग कार्यावळीत ते उलयताले। ह्या कार्यावळी अंतर्गत आयच्यान सुरू जाल्ली प्रस्नमाची सर्त फुडल्या म्हयन्याच्या 15 तारखेक सोंपतली आनी ही सर्त माय भारत पोर्टलाचेर उपलब्ध आसा अशी माहिती मांडविया हांणी दिली। विकसित भारताची मोख पुराय करपाक तरणाट्यांची प्रतिमा आनी क्षमतांचो उपेग करपा खातीर हो मंच तयार केला अशें तांणी सांगलें। जो आज बिलो 30 के है उसको विकसित भारत को जीना है, उसका सपने का विकसित भारत बने, उनके विचारों का विकसित भारत बने। विकसित भारत बनाने में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे, अपना विकसित भारत के लिए कर्तव्य का निर्वहन करे। और इसलिए प्रधानमंत्री जी देश के युवाओं को विकसित भारत का साथी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का सहयोगी बनाना चाहते हैं, विकसित भारत का निर्माता बनाना चाहते हैं। इसलिए ये 25 साल में देश में 1 लाख युवा
लीडरशिप में आए और देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करें, अपनी लीडरशिप से देश को आगे बढ़ाएं। ये उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए ऐसे 3000 युवा प्रतिवर्ष अपना विचार प्रधानमंत्री जी के सामने रखने का उसको अवसर मिले, इसलिए विकसित भारत यंग लीडर डायलॉग का आयोजन करा गया है। आणि आता नदर मारूया आयच्या तापमानाचेर। पणजी वेधशाळेन कळीत केल्या ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 31°C आणि उण्यांत उणें तापमान 25.4°C इतलें नोंद जाला। आणि आता खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। मिझोरामाची राजधानी पयलेच खेपे रेल्वे जाळ्याक जोडली। प्रधानमंत्र्यांच्या हस्तुकी भैरबी सेरांग मार्गाचे जाले उक्तावण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 राज्यांच्या भोंवडेर। मिझोरामात उदरगत प्रकल्पां खातीर बसयलो बुन्यादी फातर। पर्यावरण राखून उदरगतीक गोय बांदील, मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। पुलिसांचे तंदुरुस्ती खातीर गोय पुलीस योस्का ॲप लायले चालीक। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग कार्यावळीत केंद्रीय युवा वेव्हार आणि खेळा मंत्री मनसुख मांडवीय जाले वांटेकार। पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आता तुम्ही सामाजिक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात। ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबुक पेज DD न्यूज पणजी आणि यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात। तशेंच DD चॅनल आता टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आणि डिश टीव्ही चॅनल क्रमांक 1228चेर पळोवंक शकतात। प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवे OTT ॲप सुरू केला, जाचें नांव आसा वेव्ज। ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात। हाचे खातीर पळोवप्यांनी मुजरत ॲप डावनलोड करचो आणि दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो। आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता। परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।